Emiliano Zapata. Real. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Bueno, version. El referee. ¿Cómo está, homie? Yo no quería saludar. Y como tú eres su corte, yo soy también. Yo voy a echar que gane. ¿Sí o no? ¿Qué me quiero? ¿Qué te dan $2? ¿Quieres gama? Párate dos. ¿Qué son pendejos? Párate. All right, referee Dean Kuznets gave us the go-ahead for bout number 7 out of the red corner from the Rice Street Gym, Nchatxu Vang. And the blue corner from Mason City, Iowa, Jordan Kelly. What is it? Es de él, pendejo. Nchatxu, it's all yours, bro. Oh, better. Let's go, Knight. Sí podía platicar, mata, chulo. Let's go, Nchatxu, it's all yours, look at that. Pinche Yuriel, ya se siente Yuriel. Dale, paqueado. Es cubano con paqueado. Filipino, cubano. Let's go, Nchatxu! It's not today. That's your work now. Work. One more, you got him. Stay relaxed. Nothing hard. Come on, man. Me knocked güey. Tenga cuidado, Richard. Ahora hay otro vengo. All right, we have your winner on the red corner by RSC, Nchatxu Vang. Keep it going for Jordan all the way from Waterloo, Iowa, Mason City, Iowa. Guadalajara,